Halo guys, inilah ulanku Sikanupari menapu kopi di ladang. Ngarang kasop di kopion nih, tang beheng meneb. Tuh tahe pa, oti sosial dia. Ta syukuri ma ate kadongan di masa ni pandemi nate. Magari nih bisa dari on nih memutiki kopi na sosial dia. Masa adongan-dongan masih ikan nang gua pala saperapa kilo. Hamuak kadongan unang pula marsak alani COVID-19 mate. Martang yang mahita tutuhani asa hatop lau stop koronaon sian bumi hasiang anon nate. Maneh hula ku Sikanupari nih. Ngarang gasop di kopi obbi nih. Hamuak kadongan. Menang na dia pimaringanan. Saya berate. Kopi nih, nani bukan di dainang pangitu naso sa diyaw. Saya bermei ba na mangulon nang sayol son hamo kadongan nate. Halo guys. Iya guys, aku lagi menapu kopi guys. Guys, subscribe pemuda YouTube Poda apa adanya. Mohon di subscribe, di like, comment, and share. Ate, mau lihat ate, Horas.